Tu nila ading in zong thumantam zat le nam ti chu tribe and nation Kuki hi zat ham ahi lo le nam ham ti pu Nlhungdim in asut nangai kinu hite hichi thu cheng ni zat le nam ti chu tribe and nation kiti hi mi tam ten aki hi na het lo zi ham ahi lo le aki het lo sa ham zi in mi tam ta lung sunga lung chia ahi lo le boina anei in aki mu in hichi hi anoya bang in hil chin in a phai zat ti chu tribe dictionary aki mudung zui in tribe hi mi him hon khat khang to lo lai ho sa ki po khosa dan ho dan chon dan thakhat ho ahi akitin ahi English in hitin aki sein ahi tribe is a social group of people related by birth and marriage and underachieve akitin ahi anina hijito kimet in India pumpia ahi lo le ade in North East a thinglang mi ho hi government of India in akhang to nai puwe midang sanga vet kol a machal sa ading angai eti in achum in scheduled tribe tin ei koyuvin hichi hol a chu Kukite ki zawa hi hiji achu ei ho Kukite hi ST list a anaki pangkha a in chen lo chen chi na thip na ho hele to omun imazo sia reservation quota ki niza ki a hi achunga hilchin na hu ivet le Kukite hi tribe khat ahi ti akimun ahi hichi hi kinil na be hil ahi ahin la mi tam te in Kuki hi tribe ahi pui nation ahi tia sei loi le hil loi au min ahi nation ki ti hi dictionary a ivet le ama gama ki vai pu na ne a ti na ahi English a sei din politically organized body of people akitin ahi North East India a tribe ahi tia Indian Constitution Schedule 6 a aniki koi ho chu vetsa na in Naga, Mizo, Khasi, Garo ho ahiwin hichila ahin aniaw niya a ki khan na zong au in Naga tribe noya Angami, Sema, Lotha, Mao, Sangtam, Tangkhul tin aki khan in Kuki group noya Paite, Mar, Vaipe, Gangte, Anar, Maring, Kom ti ho tampi in aki khan kitin ahi hichi ho zo se le adang dang tribe ahi tia list ki koi zo se chu Government of India in chi na thip na in chen khosa le service ti chu to mun le adang dang a gol nung phanai lo a hi tia ki thu pi na thei zo sia a ki thu pi a hi vetsa na in lekha sim ho ding in post matric le post graduate scholarship agun pi in chen lo chen khosa na azong akhang to sa kol le vai ho sang in government a kun mu ding nei ding tam pi au min a hi chikil le mun zo se tabanga service ti chu to mun mu na ding in zong kota anei un hi chi kota kun achun mila a hungkil ha thein a hi vetsa in MCS exam IAS civil service ki ti ho zong tribal quota au min hiti ho je a chu IAS IPS IDS LANAS chule state a MCS MPS ki ti ho hung ki do a hi atam zo hi hitia quota a mila a hung ki la awang in ata a chu general a hung ho to training i hin nei khom uwa a hi le ila asam na a hung ki he do zin a hi khatlani chu am ho bang in ching le thim zong mei the a hi Kukite hi nation ti chu nam khat linga ham Kukite hi chen na gi na gamle mol paule ham ho imazo si ivet le nam khat hiding ling set a hi George Abraham Grierson British linguistic minthang khat in 1904 lai in linguistic survey of India ki ti khat anasunin a hi hichi linguistic survey of India 1904 a demarcation dungzu a chu ivet le Kukite hi nam khat ti chu nation khat hi a hi lo le hi the a hi ti ki chin te na ki mun a hi nam khat ti chu nation khat hi the a hi tia nation chu ki mo hi the a hi pun a hi nation ki ti chu ipiham dictionary ki mudung zui in ama agama ki vai pu na ne a ti na a hi sa pawin politically organized body of people akiti na hi chen nagi na dol in nation khat a hi ti tauti ichen naw gam hi tu in politics je a gam ke heidung zui in India Myanmar le Bangladesh gam thum sunga hi umu a hi hichi hi ei ho thakhat hi wangwa het pha lo lai a gam khat sunga chamthat ta te chu leisit politics dung zuya nam khat chu chilai a vai ho British ten gam thuma cheng nam mi te in hi sa u a hi India sunga cheng ho hi Myanmar le Bangladesh a cheng ho sangin kitam jeb in tin a ching le a thim jong tam jeb mei the a hi ei ma ho num na le deilhan lo ti chu kido na lo hela Kukite chu gam thum a in hop khanu a hi vatsa na in pasal khat hi na dinga nei ding ho mi khat in nei hling ke zong le anei na ding agel lowa midang anu le apa asu pi hon pasal khat a hi tia a het pi uwa
pasal khat hi na aphun do piuwa ama changa akiwai hom na ding in chen lo chen ama akuna aum lo le pasal a apin na pasal nei ding zo si anei wanga ama chu achuma chenga ama le ma ki vai hom theilo a hi angai na in political movement ki ti chu ami ho azong ki ngai a hi ami ho phahan lang thingjong le lam kai hoi le pha mi di mi chang angai kin a hi vatsa na ding in India ten British vai hom na noya akum zakhat le som ko ana umwin hichi national movement ki ti hi aning achuma ana zong le 1885 a Indian National Congress INC British mi khat AO home in anapu do piuwa aban ban a lamkai hung ki khela a cheina langthima lamkai lubo Pandit Jawaharlal Nehru Netaji Subhash Chandra Bose le Mahatma Gandhi holoi in lungle thalu na ahin gut ule azo na a British tenjong hichi Indian chamthat gal chu Gandhi non-violent thisan solo kiti chu ahin man cha uwa British government in atu tangzo lo phada August 15 1947 a chamthat independent ahin pi do wa hichi pi do na dinga hi mi tamta ama dinggel lo be a anapang tim set jong le hichi hol a ki heile le lo to mun tham mun dei cha hilo a anapang chu Mohandas Karamchand Gandhi hi kiti alhang pi a Mahatma Gandhi hi kiti chu a hi hichi Mahatma title lam kai hi na ahin pi o hi Mahatma ti chu ei paw a pi pu hilo le lam kai ti ding ham hi khat in ti azo na India chamthat zowa India chamthat na ding in ama pan na tabang koima aum pui atiu hiding ham father of the nation India nampa ti title ahin piu ahi ahin la Mahatma Gandhi lunggel to ki tu lo adi a Hindu ho tam ta umwin India gampum khat ke ni hung ki su a India le Pakistan hung ki ti a Pakistan a Muslim hon India mi ahin dal do wa mi asang ahin tha pharuwa hichi Gandhi ki ti pa hi au mum le phalo ding ahi atiwa Hindu Mahasabha alam kai khat Nathuram Godse in anathali do ahi India gam hi alin tan hiji a chu za le nam tam ta ki gop khom na alhang pi in solama Assamese Bengali Bihari Odisha chule Lhanglam ti chu sawa Tamil Telugu Kannada ho aumin Thumlam wesa Marathi Gujarat Rajasthani aumin salama Punjabi Kashmiri ho aumin hiji a chu lunggel ke bangcha theilo ahi hichi India nation khat ahi tia chamthat ki mu a ki vai pu na chu government of India ki tiu ahi ahin la Kashmir gama pangal hon chamthat adal uvin abana Punjabi hon Kalistan tin adal uvin North East langa ade in chamthat thu hi Assamese Naga ho Mizo ho ahung hiwin Mizo hon Mizo chamthat dal na in 1st March 1966 in aphong do un kum somni chamthat adal zo uvin mihim he su gan thei thi na man na in le lo asanga ane nung uvin Mizo chamthat dal MNF lobo pulal denga in 30 June 1986 in India mi ka hinawi tin statehood akila uvin state noya akhanto machal na akidal uvin ahi Hisita bongchun Naga honjong amaho politics alubo AZ Fizole R Suisa ho in Naga National Council NNC mina India government to gal anabolovin Indian government in all in anasat in 1964 in Nagaland state ahin simpi uvin alung thailo loi chamthat deilo loi lubo th muiwa in thisan naisan tamta asu zo vin chamthat dalda tawingi atiwin August 3rd 2015 in framework agreement ki ti khat government of India to kinup tu na khat ahin bolovin ahin la tu kumthumzo injong amaho political problem hi seichai theilo in aumin mizo selung no in aumin ahi isei nom penu chu Naga independent movement ki ti chu ada lova abana Naga gamto imet Naga chenna Manipur Arunachal Pradesh le Assam ho ki waipu na khat noya ding ti jong chu ahi theilo na tamta zia ada la utabang ahitai ipitabang chat hi ahin muding oham aki sei thei tapun ahi aki chi pen chu ahi le Naga independent chu amu lo duty na ahi amu theile amu dinga kilom hi jong le kimo amu theilo ahi dunia isei nom pen u chu achung langa ki sei banga Kukite chu chen nagi na gamle go hamle pau imazo sia aki vet le chamthat nei thei nam le zat khat ahi ahin la nam ti chu nation lingke hi na dinga eima le eima ki vai hom na independent sovereign power nei dingai ahi hichi chu Kukitian ki nei nai lo ahi nei mo a hepun ahin la ami pi hon azil lowa ami pi ho aku na chu le lam kai hoi le pha di le chang i nei lo le chamthat chu ki nei lo ding ahi
Kukite thu chu UN headquarter alung tai UN in hijita bong ho khulchil dinga angan si UNPFII in jong kumtam ta ithu angai la uwa avet vet ule am ho chang in thu ki sei thei tawin ti avet vet uwa special consultative status a hin pi a hi status hi mo mu thei jong a hi pun kum somwar hin bui pi pu Dr. Nlhungdim a hisan hi hungki ke a hi ama UNA a china ding in Kuki mi pi tian la sum cheng khat cha idong do etu do povin ama le aman suma ki hol thu a gachi ji a hin Kuki movement for human rights KUHURA kum khuza ama bana right hand chu Dr. Satkai chong lui ama ni pa cha lo the a hi poi pa cha sangin a sei siding iki chu win hijite chun hoi lang nation i modiu ham that mo ta hi a chaina in hil chin chatna ding in hitin sei uti churuchan pulam a zat ti chu tribe a in masanglai in Kuki National Assembly ana in Peite National Council Mar National Union Waipei National Organization Simte National Organization tin anakim involved in phat chi dungzui in mi hon zat ti chu tribe le nam nation ki hi na a hin hethim uvin Kuki National Assembly jong a ta hi in tun Kuki in pi akitin Peite National Council jong Peite Tribe Council PTC tin a leun Mal National Union jong Mar in pui tin a leun Waipei National Organization jong Waipei Tribe Council in a leun Simte National Organization jong Simte Tribe Organization tin a leuvin a hi ama hola ale khathim domin analam kaiji uham zohon United Zo Organization UZO atiwin gangte hon gangte Tribal Union GTU tin anakimin vo nahi hichika vet le zola lamkai pu ti go le gangte lama lamkai pu ho khalal thangjom si hite in te katin a hi akama aseu le peite nam marnam Waipei nam ati wanguvin ata ta chu tribe a hi bon a hi hichibang chun chandil langa masanga Kukia na ki khaila ho anar maring chothe aimo lamkang le adang dang ho tribe min a hi tribe tam ta la a Kuki kiti hi nam asim the a hi ti het chit na le phot chit na achung langa ki chi ta in isei tawin a hi isei bang uvin nam khat a hlingi a hi thei nam khat hi na ding criteria zo si a hling ke in anei uvi ama sapen in gam anei uvin ani na in paulhong pi khat anei uvin chondan khandan ki bang thim ki nei pi tribe dang dang ho to tha khat ta bang anei uvi ti hi akimuchin in a hi ahin la politically a organize hilo gamthum a ki khen chule ama chang ki vai pu na independent sovereign power nei lo lai a hi je in Kuki ki ti chu nation a hi thei pu na hi hichi nation hi na ding in tha le jung lungthim ki thu pi na hi ami pia kun a hi pen in a hi ani na in lam kai pha le hoi midi mithunun thei election ki ti po po a lunglut na nei lo lam kai pi pu English a statement khat nei ngai a hi hijita bong mi chu a ping hi tam ping lo lai ham akilang do nai lo ham ki heta lo a hi ti chu zat le nam Kuki hi zat ham a hi lo le nam ham ti pu Nlhungdim ko na in sei thiu hi chan chu hi tan ti